Shisngi hadian bau General Secretary Jakaseng UDP Dr. Jamil Motho luan jengok yo ba adan jaka bo chong sat kan mataka snipat lawan jengok so General Secretary Jakaseng HSPDP ba panbor ta thiang obron jengok yo ba adan ma jakni u ha kete jaka bo chong sat kan ba panbor ule thu ba wan ko bu simen kom tau no helam Jakaseng ndeu la ong ba kan de ka jing yakhi le ne ka jing lam jo ba adan ka de na ka ta ka pateng ka mandangwan tani ka pateng ka thamai Kami kumbaki ya, kelihatan ya ki manifesto ki bakila ya termasuk baik bagai kadal serai. Nomor yang jenar agak CSPDP batu UDP badan ya kan kejuk kamat. Ibu kongkowe nak program ko bagai KMDA kin pendap kerla ada sih kan yang lawan di ke Sinjam. Syakalawi buat mai yang lawan orang kita kumta. Sehingga ni kerja ki lawan ke Sinjam, syakai ke buat mai ke bangam nak ban batai. Ni kerja kemen kalau lawan orang kata berpok. CSPDP ni cuma ai musim UDP. Abede begini ke isu kejingdawa apa ardan ban penggelai ke resolution policy kai ga stand jong pi ke parti abede begini kejingdawa pi kawan ani ko buru semet mon maka mana le lo parti di ban sudu du ba kalong online tak tum manifesto jong parti dan mar ta daw nasional ba kalong ka badai yang abang lawan aji kesani ba ada aku gede ko ka abede ye ba kalawai jeng kilong dia ki mandi ki khun ti ki jonga ki jongi ki petlong ki se ki jonga ki kani kadi ki isu ko banga sofia ade nomor ta daw lawan pan IMC ada na ni ko ta andai ku muskatri ka CSP pa marang iba ka don ka ta man ko manifesto ida jeng ong ban review ga resolution kai ga stand pa ka parti iya kani ang seperti sa parti barang na sing kedua ki banekran maka de ini lah kumno pangin ai ka ti ka man kriang Amar bakal ni kalau online itu tak perlu mesti bakal dalam manifesto. Atau kadai lu ese bangan persno kalau online ya kalau ia bak pada nilai simkia layang nam dah bandawa ini ta reservation policy ban review ta. Ia itu ke justification jom pipa ban review ini ke resolution policy lese. Ini kata yang saya kena parti yang nama aman terbaru mata. Kata kalau complicated lese ngala manong. Dengan hai ngaman kena parti aman terbaru.